so you know. Manga ngana tangata. Pala ngana ngala ki. Iya. Ya mato tuwa. Ai mato tele tuwa lava oi. E ala ia tato mafutanga pepe. Iya. Me mato le tuwa lo manvia, ma le fasitsida lo walo. Mafutanga pepe ma lo nganga. Iya. Nisi oi fa baula. Tak tu wala mai pi lalo fa mo. Ya, pula benone Lona ia le pata pai tablanga o le tua. Lona foi le mano le tua. Ya mesele ia mai mano le tale sia. Lo ala nei. Ya le ala tula. Ya ono fo forma ko ya ina tu sai mo somato ma. Mele ya waina foi polata tatu e tale sia. O ia nele singa wa inga. Ya ia sofitu. La sproilia lo lumana nei le tula se fulu le change point ya ina pa ya le sta ningo so mato tama ya tala tu mala ba tele le malu tatu e kalesia o mai masani ya wali moni mawina le to ya so mato tama ile ta o sa so fa no ya mato ta o le so fio so mato tama ya sa mato tala le for now some more speaking friends, family and guests. On the 7th on this coming Friday, 2014, our last service for our Father Aumavae will be held in Change Point Church. And we're asking that everybody will be there to witness that our happy day for our Father is not a sad day because it's still not darkness. That we believe that the Lord still lives. Amen. Ya upapai aku berfungsi ya malu kapu kalesia ya o mai fufonga mo kapu sumai Aumavae mo o ina ya Aumavae ya ole kapu tangana kapu tangana kapu mati tu ya kapu Mole ya tata kalsi ipe ko ya satu fato. Abu fato mo fa ofiti akono ko dama.